Il me l'a laissé, le bowling. Qu'est-ce qu'il aurait fait d'autre? C'est toi le fils. Je vais pas pouvoir m'en occuper. Je voulais t'en proposer la gérance. Tu sais qu'il y a une militante écolo qui commence à nous chercher des poux? Misty, Vicky, Sonia, c'est mom. Misty, what do you do? I'm a bank teller. And Vicky? Cosmetician. Sonia? Hairdresser. Window display. You see, each of our contestants is a man. Je m'appelle Lucas, je suis lycéen et ma vie est devenue une bête sauvage. Papa est mort, c'est ça? C'est les gendarmes qui sont venus me l'annoncer. There's a few variations this year, some practical, some seasonal. You know what they say, Norm. Money is the best manure. The better the money, the better the manure. Mardi dernier, il y a eu exactement 1 an qu'on s'est quittés. Et toi, tu en es où? Ou de quoi? Je ne sais pas, de ta vie, tes amours. Temos de fazer teste para ver que tal és. Tens que acertar o nome da obra do pintor. Então, adivinhas? Não. Já viste que os grandes mestres não são contigo. Tu vais estudar, olha. Olha que o gajo é príncipe. Eccolo. Giuseppe Mislice. Mislice. È un musicista molto dotato. Questa vostra musica è talmente bella. Mio padre non voleva che diventassimo musicisti. Quindi avete un fratello? Un gemello. Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Eh bien? C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. Premier Noël sans piano, on m'a retiré ce que j'avais de plus cher au monde, mais l'amour est venu combler ce grand vide. À l'amour. Oui, c'est ça, à l'amour. Стоп! Не очень удобное место, которое лечит. Ну, выброси его к черту. Jiro-san! ごめん、ちょっと出てくる。え？すぐ戻るから。あ、ちょっと待って。これだけ見てて。はい、せーの。Si dice che la città di Roma sia come una scenografia teatrale. Nel 1922 su quel palco salì un attore. Quali furono le conseguenze di questa storia? Where are you from? I'm an American journalist. I came here as a special correspondent. And what about you? I'm here alone. We have 45 minutes till the bar closes. Long enough to get swacked. Šta je sreća ako je nemamo kome prenijeti? Hajde da se zabavimo! 감독님 사랑하는 기타. 아, 제가요? 정수가 그러던데요. 감독님 기타만 갖고 사셨다고? 그래요?